Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manibod dito yung Nemars Studio, Amasarakan, dito yung Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At ito yung na sumangbay ti programa. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pambalakad tayo kaya nasi manen ni kasin nyo ayong Ruiz nga umay manen mangted biyag ti may sa nga pakasaritaan the problem of the day ni Ambrosio Bueno ni Ambi, iti probinsya, iti Pangasinan. Anya nga tat parikot ni Ambrosio, kaya na pinauluan iti, may kadwa nga ama. Hindi nga rin denggen mga kasin ti napadayawan na surat nga may kanbiyag ita nga malem. Ti pakasaritan ti parikot iti biyag ni pagayam tayo nga nagpailinged itinagan nga Ambrosio. Ket kastoy man ti linahon ti surat ni Ambrosio. Dear Kasinyong, sagbay ko man nga iburay wenno isalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko nga kahit ko pabalakadan kada kayo. Kablaawang kay man iti nagasat kinaragsak nga aldawyo sa dinuman na paset ti lubong ti ayenyo nang ro nakadagiti padak nga mangsubsubaybay ti daytoy nga programa. Ilinged naklatan kasinyong itinagan nga Ambrosio. Tubuak kinagdanaedak dito'y probinsya iti Pangasinan. Nabayagak maten nga agbibuya kadagiti live streaming programs yun ang ro nakadagiti letter reading programs nga pudno launay nga makaited ti adal ket naawis met ti riknak nga mangiburay ti pakasaritaak ngamin kayat ko launay ti agkid daw iti pamalakad yo adang amin ti pakaburburiburan unay ti panunot ko kaslaglablaban ti puso ken panunot ko iti agdama. Nasapaak nga naulila iti ama kasinyong. Ngem nagasatak. Taaddaanak iti uliteg nga nakasaysaya at launay. Isuday toy ni Uncle Timing. Nga kabsat day di tatang ko. Ni Uncle Timing, tinangisakad ti panagadal ko. Gaputa saan nga kabailan ni Nanang, nga isakad ti panagadal ko. Kadak kalaunay pagyamanak kini Uncle Timing. Nga di nakaturpusak iti kolehiyo iti kurso nga Bachelor of Science in Agriculture. Inkarik iti bagik, kininkarik kini uncle ko, nga subadak to amin nga naitulong na kanyak ken ti pamilyami. Ngem jakim pagarop kasinyong nga dumteng to iti panawen nga adan to ti nadagsen nga pagririan mi nga aguliteg. Adan to ti saan mi nga pagkinaawatan kay ni Uncle Timing nga inbilang kon nga may kadwa nga amak. No kasano na pasamak ti amin kastoy man nga rugiak kasinyo. Agyaman na ka Uncle Timing. Tay talik yung kanyak dato'y talon yung nga nakalawlawa. Ay iwan na barok. Iso nga rod nga sinuportaran ka iti arapap mo nga makaturpos iti panagadal mo iti kolehyo. Tamok, yan nagagit ka. Kain pursigido ka iti biyag. Uwen Uncle. Ngamin, ada pagpadaan nyo kadi di Diyos alwad na nga kabsat ko. Ay di tatang mo. Kasking ka.
nagagat mo. Ken kaimaan na nga talaga ay ti agtalon. Jak madam mo. Uray no sursurwek iti ti agtalon. Saan mo talaga nga kaimaan? Angem, sa bali mo ti kaimaak. Wingag pa iso angkel. Saan na bali? Uray saan ka nga naling agtalon? Adumot na nagatang yung natalon nyo. Nalaing kay mo't negosyo. Pudnot ako ng baraw. Kanya-kanya nga specialty ako nada. Ala, blaawang ka, iti pa nagturpos mo baraw. Sabay ko ma, agbalay ka iti dito yung trabaho. Italek cooking ka dati talon. Kahit sabay ko ma, makatulong iti panagbiagyo nga gina. Dakkel na tulong nga talaga dati kata kami nga agina angkel. Ket jak amo no kasanwak to makasubad ka da kayo angkel Timeng. Saan mo panunutin deta baro? Na di tinulugan ka. Awan mo tinanamnamak, awan mo tinamnamak nga kasukat na. Kasta nga talaga ti kakabagyan, ag kakadara, ag kapamilya nga kunata. Ag titinulong baro. Andaanam dayta. Ket sabi ko maa. Agbalin kan tumot nga inspirasyon iti sabali. Ket numan nagbalay ka baro. Sabi ko matatuladon nagto. Nga makatulong kan tumot iti padam a tao. Namnamain nyo deta, angkel. Oo, ho. Nimot na nang deta sumungat dito talon. Apay nga ta. Nang! Apay da kayo dito talon. Ay, kaya't ka lamang kasalita ba raw? Kaya na daw may kuidking ka. Anya ka dito ita. Agar nga, sumabatak. Apay palang intawag yulak kuman, tanagawi da. Tahi amok nga adot pa ka kumikumam dito talon ba raw? Iso nga siyaklat at imay dituyin Kaya iso pa ita exercise ko. Anya ka ditiran tayo, nanang. Nay, umay kainik kan anak ko, iti pangal daw mo. Ay na, panggap ko mati agawid madamdaman nanang. Ay saanin marok? Amok nga ado pa iti iringpas mo dito italon. Kaya Kaya't ka nga talaga kasarita ba raw? Ha? Anya ka diti pagsaritaan ta nanang? Ay na. Saan namin nga nakaumay ni uncle mo dito yan? Kahit imbilin na kanyak. Nga si kakanti makaam mo dito yan, dito talon. Anya? Dahil tamo timbaga na kanya gid. Uwan angam sa bali ita barok. Mapan nga minan agnaed ije Manila ni uncle mo nga Timeng. Adda ka no lukatan na nga negosyo ijay. Anya? Ni Uncle Timing nga talaga. Pabak nang. Awamot pa iti asawa na. Ay nakasta nga talaga anak ko iti negosyante. Amom ti panunod da akit. Saan da pa nga kontento ay ti adda kadakwada. Agpaiso nga adot negosyo na. Ang ti kayat na siguro akit ad-adupay. Tapno ti kasta. Akit ad-adumot at kitaan na. Unang amamot serbina ti kinadot negosyo kin kwartana. No amamot ti pamilya na nanang. Ay nasaan mo ang panunutin dayta. Kaanya nga ti awag mo kada tayo. Ha? Datayo ti pamilyanan Hanggang saan mo't pa siguro nga sarado ni uncle mo ay ti posibilidad nga maadaan mo't iti bukod na nga pamilya. Taubing mo't pa ni uncle mo. Sa bagay. Nataraki mo't ni uncle. Mas daawak no, ginggay itagat awang pa iti asawa na. Nga, amo makat busy-busy nga tamot baraw. Nga madanto lang tamot Agad nagasat to ti agbalin nga asawa ni uncle mo. Alakit si kabaraw. Kumusta kayo mahit? Iti kaayan-ayat mo nga ni Preda. Nye, api nga nagsunaay ka. Awan na nang. Ada ka di problema yaw kini Freda, baraw. Awan na nang. Amukan baraw. Adalasan mi nga nagtinawa. Basit lang nanang.
Maurnos mi mutlaan. Alakas sapay kumaa. Agad iti na minsan. Jakman pa'y nakita ti kaayan ayat mo nga imay nakatinulungan dito'y talaw. Kat awan samot ti trabaho na. Saan na nga tamot nga kaimaan ti talon at nanang? Sa bali siguro ati kayat na. Ti kunamkit di akit. Karugit na ti agtalon. Anya? Ay na. Makitak mo tilanganan ni Fred na kat anak ko. Siguro ti kayat na nga trabaho kat tinanam ay laeng. Dati adda iti opisina kasyay. Angam kasano? Saan mo't nga nakaturpaws? Tapada mo't amarigrigat. Katimbag king ka amarap. Nagasat ka ta adda ulitig mo nga kaskinitimeng nga timulong king ka nga nagadal. Iso nga saan mo nga sayangan day ta nga inted na nga gundaway king kabaraw. Saan nagpaisunanang? No may papanmot iti kaayan ayat ko, awan iti parikot day ta. No kas pagarigan man ta saan na kahit yagtalon, iti saklatan Ure ta nagagatak mo't yagtalon nanang. Kabailak mo't nga biyagin ni Freda. No bilang laeng, tada kamin ti agasawa. Ala. Angam nasaysaya at mo't laeng barok. No agtinulong ti agasawa. Tandaanam day ta barok. Ay, pasensya kan barok, no jakman nga na ipakaamuking ka iti personal. Ibagaklat ta kininanang mo. No jak masangon ti umay detalon, tanda ka na iranamot kata ka detalon ni day. Awan ti problema, Uncle. Nakasta. Alakit, sabi ko ba, umasenso ka, babaen ka dito pa nagtalon mo. Sumat ti interpus mo. Ken, saan nga gapo? Agkarkaramot ka iti daganak, barok. Kahit awanin, ti namnamang nga bumaknang. Ado ti bumaknang, babae iti panagtalon. Tandaanam day ta. Agyaman na, Uncle. Ang magurnong ka. Tapno, makagatang kantumot iti bukod mo nga talon. Day ta nga talaga ti plano, Uncle. Iso nga, anusak. Kinagaggagatak pa yung agtalon, Uncle. Mala. Nasayat no kasta barok. Si kasukman palaang dati negosyo nga ipatakder ko diti Manila. Ano lagi di agbalinda ito Umasawa ak tumatay. Kat nay, madanagan akon. Baka awan to ti mangayat ka diyakon no lakayak to una yun. Saan mo siguro, Uncle? Ure no, kasta titawin yung nataraki kay palaang. Ay, pudot ako ng barok. Lahi tayo tinataraki. Tinataer. Uwit nga rin, Uncle. So nga saan nyo pagdanagan? Bayan nyo, Uncle. Natulungan kayo ito nga sumapol iti asawain nyo. Anya ka titisap-sapulin nyo, aya. Ay, kaya't ko akot dagiti taga dita probinsyahan mo't laing nga. Diyak kaya't dagiti babae dito syudad. Ay, liberated na maunay dito. Pudot ako naman, Uncle. No pa'y jak pa'y nakapkapan dita Manila. Ang impatsik nga, napipintas na kiti babalasang diti probinsya, saan ka di? Ay, kitpundot ako ng abaraw. Alang, Uncle, alagat agawid kayo tulata dito yun No mapanunutan yun taon, iti sumapul iti asawain niya Ay, won, baraw. Aguni akto. Itay palaing nakadumog ka, nakamisuot ka, no pagunyang ka, agtungid ka lang. Adda ka di parikot, Preda? Ibagam aapi ka di. Anyaya ti problema. Kasano? Dito yung man tinanganantan. Kanahin ba't lang nga dituyin? Ha? Kumagat. Intamot mga niti sa bali. Dagat mo't nginginain kumamot Musta dalang kwartamon. Tip-tipid nak pailain nga kayan ayat mo. Saan nga day jay? Saan ka nga tip-tipid? Saan ka nga imutan, Preda? Amumot nga gururno nga. Tadapanggap ko nga gumatang to iti bukod ko nga dagang nga talunet. Talon.
Talon. Anya man ti bagbaga mo. Day tala ka diti arapa mo iti biyag? Ha? Ambrosio? Anya tiket mo sa Winfred, ha? Agnanayon ka dilatan nga manalon ka? Ha? Awan mo ti dakis na, numan nalo nakman. Nakaturpos ka iti kolehyo. Api nga di ka sumapol iti napinpinas nga trabaho. Napintas mo ti trabaho ka. Ken nag-asa takit di ata. Intalik kanyak ni uncle ti talon na. Nga basit laeng mo ti daw-dawatan nga abang na. Ha? Wanangam kasano? Kas kumaita. Kada agdate ta. Ada sabsabali nga angot mo. Hanya? O saan nga agat nuang? Uri nung nagdigos ka. Kas lamaangot ko pala dati lingit mo. Unay kamot ten. Gagangay laeng Unang jacket na kasta ti angot mo. Anya nga ti mabaling ko. Kat kasto yung mati trabaho. Ala, sana bale. Aggagagitak pa eh. Agan anos talaan. Ano makaurnungak to? Kat makagatak ti bukod ko nga daga. Uray mga halakton ti mang talon. Saan mo't nga itagnanayon kat? Planok nga ti siyak ti mang talon ti dagan. No di kat mga halakton ti para talon ko. Kasano nga roden no? Adan to pamilyatan. No dan to anaktan. Amang ano, di kan tumatulungan nga. Mga wir ka di ti anaktan no. Adda aktola iti talon. Ha? Imbagak mo't kami king ka. Adamot basit urnong kon. Di mo ka di pe kayat ngagkalay sata? Kasano ngagkalay sata? Oh, dinak pa'y maipakan iti nanginang nga restaurant. Kasano nga ron nagkasarta, alaman? Di mo ka di kayat no simple laing nga kasar? Ay na, saan ko ngay narapaap ti simple laing nga kasar, Ambrosio? Saan ko ngay narapaap ti simple laing nga pihag? Abusta man nalon lang aro din dagiti dadakkel kanyat. Abusta, marigrigat lang aro din tinagtaudak. Kasta pa laing ti biyag nga ipaay mo kanyat. Ay, awan mo ti dakis na. Nagado di ti man nalon ng nanamay ti biyag da. Saan nga gaputa kapitakan ti trabaho? Awan ti asenso na. Mamati ka kumakanyak. Inadal ko dito eh. Patset. Nga dakkel tinamna mga bumak ng timesa nga tao. No nagagat nga agtalon. Ay, talon. Makapawanggat ganas. Ha? At nakati problema, Ambrosio, anak ko. Ha? Nanang? Pagkunaan nyo ba't nga da problema? Ay na. Ay, saan ka mat nga manginom iti arak? No man uminom ka, duwala ang tirasun na. No, adda celebraram, wano adda problema. Kat adda celebrarak nanang. Ay nakasanungag celebrar ka kat ne. Itay ka palaeng nga sipsiputan agmulmulingling ka nga nakamisuot ka. Anya ti panpanunutin baraw. Siyak ti inam, amamukan. Kano anya man ti marikrik ng barok kat marikrik nakmahit. Kas kumaday ta pa nagsinaay mo. Saan mo nga mailimod kanyak barok ti marikrik nam? Kat ibagam kanyak tabaring malag-anan tarik nam. Ni ka di Freda nga kaayan-ayat mo. Diyak kamin maawatan ni Freda nanang. Isuna ko mati, namnamaik nga makaawat kanya. Taapay, anya ka di ti problema yaw.
Kasla saan na maaklon nga. Manalo na klaeng. Anya? Di kaya't na nga taagat mangup-opisina ak. Kat oray no maminanok may baga keng kwa nga. At iwag pa yung nagiti mangup-opisina. No sapul laing ti pagsasaritaan. Angin, di namat maawatan. Akasla ibain na. Nga agkarkaramo tak ti daga. Dahi tamot ti ati Maday, ti ni Freda. Kaslamot saan nga manalon dagitihi, dadakkel na. Ay, kananya ka orti kayat na kuma. Awisik pa yun ngagkalay sa kami nanang. Ang hindi namat kayat. No saan nga bunggaw ino yung grande ti kalay sa amin. Ay na. Saan mat nga panakibiyang barok Ang impaliiwem ko mati kaayan ayat mo. Kasla jakman kayat deta nga ibagbaganaking ka. Ang inipat-patig kunay-unay ni Freda nanang. Awanin ti sabali pa nga babae nga. Kaya't kung agbalin nga katakunay-nay no saan nga iso. Lakit adalataking kaabaraw. Ipaniknik mo nga rod kini Freda nga pudno ti kunam nga kabailam nga ikan iti na napinta sa masakbayan na kinti agbalin na pamilyayo nga uray no agtaltalon ka nga saan ka nga mangup-upusina. Day tanga talaga ti aramitek, nanang. Anya? Nakaikadeng akon. Ladingitek Ambrosio ngem. Inakagtrabaho di Manila. Mabayag nga saan ta kita. Apay nga naskan ngayon kapalag trabaho di Manila. Gaputan damat sa baling arapaap ko. Agdumata iti arapaap. Hanya, saan ka di nga? Ti arapaap takit. Ti arapaap ta nga doha. Agasawa ta. Nga mangbukal tayo iti bukod ta pamilya. Nga ikantan to iti naranya ga masakbayan dagiti agbaling nga anak ta. Pasensya kan ngem. Jackpot chen nga maipaay mo kanyak dayta. Jackpot chen nga maikam to iti naranya ga masakbayan ti agbaling nga pamilyata. Iso nga ba'y anak, palubusan nak nga mapanagtrabaho at Manila. Tabaring no adagasat ko ijay. Tano kaskasano, makaamiris kanto, nga awan di tatalon, itinapintas nga biyag. Anya, ngim, kwa, sa anak nga may gawid din, Ambrosio. Sana bale? Mabalinak tulat ang awag-awagan. Angem no kahit mo't sumurot ka. Ta sumapol ka iti napinpintas nga trabaho di Manila. Napinpintas ti sapol sadyay. Alis tumot lang nga umasenso ka. No agtrabaho ka kas kanyak iti Manila. Angem jak mapanawan dito talon. Intalik kanyak ni Uncle Tining dito talon. Among deta Freda. Ekit no, mas pilyem ti agbati dito'y. Dito'y talon. Dito'y talon nga isot inarapaap mo. Awan ti mabaling ko. Ngem siya. Nakaikadeng akon. Into no rabi ison ti biyahek. Pagsaritaan ta ko maday ito'y Freda. Awanin ti nas ka na pagsaritaan ta. Imayak lang dito ito impakamuking ka. Sa anak ni may nagpakataking ka. Kaputa uren no anya ti bagbagan. Sa anak ko nga may gawid pa
Anya. Yamot din pare. Pudno ka din nga. Makabulanan ni Preda di Manila ng maging gayta, di nakapay kinuntak. Saan nga rod pa'y pare? Mas dawak nga rod no apay nga. Kalaat matlatan nga. Di nasungsungbatan ti awag ko. E di damo alawas na. Sumungbat mat. Yung nagsarita kami. Kaslagap apura. Talaga narigat dayta. Problema talaga dayta. Daking ka ano yung kasurutan. Ang kanunungan ka dayta desisyon mo. Nga saan ka nga simurot king kuana pare nga Ambrosio. Di mo amu di agur-uray king kaya Manila nga gasat mo. Kuno nakagasgasat ka dito. Naglawat italon nga intalek king ka ni Uncle Timeng. Uwan nga rod parang sinti. Ang siguro ti. Panangipapan na ngamin. Kasla na patpatag kanyak dati talon nga misuna nga kaayan ayat ko. Kapay mo't nga kasi ti ka panunutan ni Preda. Dito nga rin tijak maawatan king guana, paring sinti. Mahala, babamatan. Agsyat talatan. Tadyak lata mamuma, nga umawag king guana. Baring sungbatan nanto. Kahit ko ang makasarita isuna. Nay. Kasla kaya't punsamot na surutan ni Preda. Parang Ambrosio. Medya ka mo, paring sinti. Ay, saan mo arami din tayo ta? Akit no maluksaw king ka ni Uncle Timeng. Kasi, laglagi pa dakil tinaitulong na king ka. Ang mga numabaybayan dahito dagana. Si kantot kaguranan. Baka pati ni ante kaguran na ka. Tsaka mo, paring sinti. Tsaka mo di aramid. Kasla nagrigat mo't nga agpili. Ang inipatpatig ko ni Preda. Diyak kahit ang mapukaw ko ni Preda, paring sinti. Anya nga rin ti aramidet. Anya, pare. Tsaka mo Bebea mo na. No saan na ka nga sungbatan, no saan na ka nga awagan. Bebea mo. Agtalon kalatan. Agpabak ng kakide. Ni Freda, umawawag. Hello? Freda? Magmantay mawag ka. Hello? Ambrosio? Oh. Apa italay nga umawag ka? Kwa. Ado nga minti pa ka kumikumak diti Manila. Gabo ka diti trabahom? When? Kumusta kan? Kastoy. Maililiwak la unay king kan. Bakit di atatatalon ta? Ada pa ka kumikumak. Nga mamuti Diyos no, kasano nga kailiw ka unay, Freda. Kaano kang agawid? Mamis ka la unay yun. Diyak amo na yun kaano ka makaawid. Katsi ka. Ada ka di problema? Kwa. Mailiwak mo't king kan. Kailiw ka mo't Ambrosio. Di amok no saan na kung nga kailiw pa nasurok talubulanan nga. Nga saan ta nga nagsarita. Dandanin no patabulan nga di ta nagkita. Freda. Pasensya kan
Busy ako lang amin diti trabaho. Amo mo to, diti Manila. Saan na kas Karina nga maawagan ka? Na-stricto nga min ti amo. Ha? Giti, agsapol kayo ti sa bali nga amo, magsapol kat sa bali nga trabaho. Saan nga kas Karina? Kwa. May sapeng nga rason na nga mawag ako. Kaya't mo ka diti umay diti Manila? Anya? Kunam nga mailiw ka kanyak. Kaya't mo nga kita ta. Oray tamano nga oras laing ti biyahe. No adagundaway mo. Umay nakpasyari diti Manila. Agkita ta. Sige. Sige. Agbiyayak matlaing to no bigat. Kastigayam ti Manila. Oh. Nagdadakil na di building. Gusto mo deti address nga imbaga ni Preda nga pagkitaan mi. Tay sumot timbagag ti taxi nga nagluganak manipod iti terminal ti bus. Ang sa dino nga tati ayan nan. Nagpapartak dagiti lugan dito eh. Kasi nagrigat ti lumasat ka dagiti kalsada ka naglalawa. Ni Freda day jay na. Nagkaway. Freda! Adag dito eh! Umayin. Nakita na ko. Sabte ko. Freda! Dabang no dito ang kita, naglawag ayong dito Manila. Ambrosio. Inarakop na. Kailiw na kunay. Tayo narakop na kadagos. Ha? Uwi na. Oray mo tsak. Mailiwak kunay kingkan. Sa dino ka ti papalantan. Sa dino ka dito dagos mo dito Manila. Kwa. Saan nga iti dagos na ti? Dagos ko iti papalanta. Ha? Saan ka di nga adadagos mo dito nga pag-iyanam? Adda. Ngayon saan nga iso ti papalanta? Nagulong amin sa jay. Papalanta ka rod. Saan ka di nga agmay sa aldawag dito eh? Agmay sa rabi iyak ko nam. No kasta? Saan ta nga maturog iti dagos mo? Saan? Ay, papalanta ka rod. Basta. Siyak ti makaam mo. Sige. Umot ti amok dito Manila. Damo kami ti umay dito eh. Sige, surutin ka lang tanga ron. No sa dito man ti papalanta. Dito ka dito umayanta? Sa din no? Dayta nga building. Dayta na labaga building? Uwin. Ha? Dakala building ah. Ano nga rin dayta? Sugo. Ano dayta sugo? Basta. Dayta ti pagtartarusan dagiti damunat umay dito Manila. Dagiti umay laing ag overnight dito eh. Dagiti saan nga bayag dito Manila? Sa hotel. Uwin, hotel Isuna. Sige. Dito ka dito umyanan ta? Uwin, Ambrosio. Sige. Sumrektan. Sige. Damok ti makastrict ti kasto ya. Pinta siya na. Puro nalabaga amin ti diding na kada. Wow. Nalamis ti unig Sigbet nga agpaparehan.
Sumsumrek dito eh. Agnunubo yun sa amin dito, ag-asawa. Dito ka laing tayo na ag-check-in. Sige. Agim gari ka. Mati awit mo nga arwatan. Saan ang masapulin? May sarabiita matla dito eh. Sabagay. Awang ka dito tuwalyam. Agkatuwalyatan to, nadatwalyag dito eh. Adatwalyan ako ay dante silid ta. Gusto aya? Mayat man. Intan. Naka-check-in ako. Uy, dito ka dito kwarto ta? Nagasidig mo gaya? Saan? Elevator na ito. Elevator. Dito umuli. Sedya ka na, damok namin. Ibag dito elevator na saan nga nalamiis? Malamlami na kita, DJ. Simbre kanta. Saan ko ni makatagari? Kababayin ka dito makangigking ka. Mawatan daya kat Ilocano akmat. Di malata mo Baka adama kawat iti Ilocano. Yan yung arti mabaling ko kat first time ko dito eh. Dito yung floor ta. Dito silid ta. Basit mo talagayin mo ti readown na. Dito yung kwarto ta. Sumrektan. Wow! Napintas mo gayam kinapikas to eh. Anya? Aping mas daaw ka. Nakasipsip nga. Nalabaga mo ti kulay ti kwarto. Nalabaga pa iti silaw na. Kasta nga talaga di ti kwarto dito. Slamot lag Sir Isaac nga makakita. Makakit do rumuharak to kag Sir Isaac. Saan nga data purpose na data silaw na nga nalabaga? Anya nga rod? Basta, sumalik ka lata, nagadunga damdamagang. Basidya ka na. Itakla makakita silid nga. Nalabaga ti silaw na. Nagpintas pa iti pa nakakupin dati kumot. Sinampusaw. Dapat sinampato-pato. Mayat man di hotel dito in Manila. Ni apay. Nakadumot na pagsarmingan. Nagpintas maghayam dito in Manila. Preda. Ay na. Idisong kita gamit mo. Tayong kanta digosan. Tas sumarunong sige. Apay. Nalamiis unay. Nalamag. Mabaling ka di kapkapsot mo na ta electric pan. Aircon ko na aircon. Di ka kadinarawam. Sa balilain dati natural nga lamiis. Gimdo kasi yung aircon ka. Mas malaminak unay. Nakatutok pa yung magkaro dito eh. Ay ha. Sikat yung manggaw atin Ikuamlatan, deta iturong mo ijay ngato deta kwa na. Basta, deta mo awag na deta. Deto eh. Deta. Sige. May mayat. Ang nakatutok dito mismo nga katren. Nabsuga ka dati tinuno nga manok nga. In-order ta. Mayat manggayam dito eh. Idanon da pa iti makanan. Dito sila din. Kasta nga talaga dito. Apay nga amom. Kanayon ka dito eh. Kadimit adadagus mo. Kwa. Naibagadala kanya. Uri mo't ijay. Yami, adakas tamot. Yung hanggakas to eh. Aglugang ka pa yung elevator tapos makadalong kayo ti silid. Pikas titit silaw na nga talaga. Nalabaga.
Mabalin nga baliwan dayta, no di mo kaya. Ay saan, okay lang. No, sabsabali mo. Tapos danto is istorya ka dyan Pangasinan. Sabalit silid da dyan. Nalabaga. Kaslag sur ay sak eh. Ay na. Tika di hotel latan ti matpadlaw mo. Tika di lata adda iti unig ti sila ti dildilawem. Ha? Manibod di nakita ta. No, anya laing ti makikita mo ti aglawlaw, iso ti panpansinan. Iso ti dildilawem. Iso laing ti sang kaibagam. Ay ko ha. First time ko nga rod. Katsyak nga rod. Ha? Di na ka di makita? Di na ka di mapansin? Ay, saan man Preda? Agure ka. Medyo kimutong ka. Kapag nga nagdumog ka. Ada ka di problema? Awan. Gagangay laing ta. Siyempre, nagtrabaho ak dito eh. Mabanbanugat. Saan ako na nga makapangpangan? Agpadatan. Sibo di imay kadto Manila. Sibo di saan ka makitkitan. Saan ako na nga makapangpangan? Saan ako na nga makaturturog? Saan ako nga uminom iti arak? Saan ako nga makaturog nga masapa? Mailiwak unay kengkan, Freda. Freda, sabi ko mata, saan tanton nga ginadayupay, iti mabayag. Baka tsak kabailan, no? May dayukan tumang kanyakon. Ambrosio. Freda. Nagmayat gayam. Tiyan niya. Nagmayat gayam nga kitkitaan ti lamo-lamo abagitan no nalabaga ti silaw. Ha? Isugayam ti purpose na. Ang kunay makita. Kitaan kat sa mo unay makita deti nangisit asikop kada ana. Digiti piglat ko. Gapo iti panagtalon ko. Tilad na nga man matlaw mo. Saman. Ken uray no matmatak ti bagim. Agdumalaeng. Tiyan niya. Agdumalaeng ti panangkitak. No ti natural nga lawag. Kenda ti nalabaga nga silaw. Kaslad adda nga makagargari, Freda. Dayta nga ta ti purpose na. Isumot ti purpose na dayta. Adda nga narugsuak no kastoy. Di kayarigan na. No kumanalawag. Nga natural nga lawag. Kat makitak ti lamo-lamo nga bagim. Kasla-akla. Makakit-kita iti presko. Presko nga karne ti manok. Anya? Ngam no kastoy nga nalabaga ti silaw. Kasla kakulkulay ti bagim. Dati breaded chicken. Uno saan ka dati maruya. Maruya nga da breading na. Ay tila da ibagbagan. Kaya pa'y sumit. Saan ka di nga naimimas? No kastoy ti kulay na. Kasla dati maruya. No medyo lumabaga. Ti kulay na. Naimimas matlaan nga kanong. Kasla kastoy. Ambrosio. Mailiwak launay kingkan. Kailiw ko titingit mo. Kailiw ko nga agkan tinaduma-duma nga paseti bagin. Nangruna na ti barukong mo. Freda. Ambrosio.
Sa bali tirik na ita. Gaputan nabayag nga dita nagkita, Freda. Nga dita. Maramanak manan. Maramanak manan, dati. Dati tubog, dati pagrurando, dati agbalin nga anak ta. Ambrosio! Freda! Ambrosio! Uray ko lakam kamatan ti angas ko, ti kinapahot ko nga bimatok. Nagmayat tubay ngamin ti kulay na. Nalambaga. Saan ko unay malasin? Siyempre. Saan ko mailasin ang digiti? Anya, basta amom latan. Kaslag kakakulay amin nga kudil mo. No, anyat kulay ti lupom. Kakulay matla iti silang mo. Dahito yan, tinabayag na. Nabayag ni Nururay ko. Halos upatabulan nga kailiw ko. Di pa nagmaymay sama nang dagiti bagita. Freda. Ambrosio. Anya pala tirurahin. Itay mo pala nga na isirak. Mingmingan ka. Kaya't ka nga matmatan. Tapay. Malaliwak lang amin nga matmat talangam. Taapay mo. Basta. Sa baling artikulay tanga do. Nilandak. Pati ba naman takulay? Takulay ti silaw. Amisak lang amin. Dakil gaham ti epekto dito silaw nga nalambaga. Dito silid. Talaga gaham nga agbaliw ti mood ti may isa nga pareha kas kadatan no. At data itunig ti kas ti nga silid. Kas na dilumok nang. Kasla nakaingar mo't latan. Psychological na siguro tayo. Saaman? Pakabitak tunsat nalabaga nga silaw di silid ko na. Lalo to no agawid ka. Kit no umay ka. Tay tinalabaga nga silaw ti iyon ko no ko. Okay tayo? Saan ka pa yung pinanakpak ng nakatangtanggan lang ta? Alakit din, tapno malpasan. Alangkit mabitinak. Sige. Dito yan, dati red panakpak nga kunada. Ganasan. Ambrosio. Freda. Ambrosio. Adto'y ti pangal daw mo barawk. Hindi siyulot na diyan nanang. Nay, api nga kasla. Nabanbanog ka unay. Sa bagay, napudot nga may. Saan nanang? Di ka nagpaisman na.
Saan ko mapagsusurot ti trabaho? Anya? Di kahit mo saan, imay ka dito'y talon mo, saan ka pa nagtrabaho? Panunutik lang amin, nanang. Ay nasipod idinaggapo ka dyan Manila. Yak manambaw, nakaragragsak ka nga si Mangpat. Ang idi agangay. Kila at matlatan nga. Di ka agununay. Yakasla, di mo mapagsusurot ti trabaho nga kunam. Taapay baraw. Yak nga rod maawatan, nanang. Nakaragragsak kami kini Preda, idi nagkita kami dyan Manila. Ngim, idi makasubliak dito Kailaat mo't manlatan nga jak man mawaganin. Di naman sungsungbatan dagiti tawag ko. Kat nagsarita kami di. Sagbayag nga nagawid dito Nga inaldaw ko mangagsarita kami tapno na oros ti amin kada kami. Anya? Amangan mo't busy baraw. Mabasbasa naman digiti message ko nanang makitkitak isisin na digiti chat ko kinkwana. Ngam apay nga di nasungbatan. Ay nanday tatjak masungbatan anak ko. Kahit isa mo lang maamuan tirasun na no apay nga kasjay. Into no makasaritam Hangim, alangan mo't ngayon nakmanidyayin nanang. Alag pa iso nga. Saan nga siya tinagbayad dati pinag-check-in me. Ta iso naman tinagpilit nga nagbayad latang. Nairanamot nga gimatangak ti daga. Ang buyo da ita. Ako mati budget ko ngagpa-Manila. Ay na. Kita urayam latan ang da pagplete muna saan urayam nga agawid dito sinaludsod mo ka din hindi ka tidadakkel na di damot masungbatan nanang damagik isuda awang kanumot ang muda. Ay na aywan gayam nanang imawag ni Uncle Mau. Alayin na ka din ti daga, puta na mo na nga nakagata ako ni ti baro nga talon ko. Ay saan? Ay kita, diya ka mo Makamot no, awan ti interes nan kada ito nga talon, tadi na ibagbaga kanya. Kita itultuloy mo lang nga talunin, ada ito daga na, tadi mo lang amaw, mga no ipatawid ng tumutking ka. Anya nga routine tawag na nanang. Anya tinagsaritaan niyo. Ay na, ipakamuna la kanyak. Nga makikasarto ka naon. Ha? Na, kahit maragsakan nak nga raw, makaasawa mo't laangan ni Uncle Mau. Alakit imbagpay ni Uncle nanang. Ay na, alakit palubusam latan ni Uncle Mau talakayan. Pauna kadlatan. Tain to no sumarunong atawin kan tumot kan no okay kay tupay yan ni Preda. Anya? Alala, panawang ka pa nga raw, taamangan no sumangpot ka no ni Uncle Mau. Diyak ka Mau no yung ton ka ano nga bulan, ngam imbaga na, nagsaga-sagala tay ka no, ta isang put na ka no, ti asawa na. Alawin na nang. Ay, asin Uncle! Ay, barog! Ay, sika magkimanggal, sumangbut, ay, dumano nga. Ay, agra ka. Ay, kaduwag gayam ti asawak. Ay, asa din, Uncle? Ay, ani, may ka dito Ay, nasipkit mo't ngamin ti ayan, Uncle. Ay, dati ti asawak. Ama mo siguro, tataga dito yung matlaeng. Freda. Kunak to pa Abom, gaputa, basit man lati lugar tayo. Freda, honey. So ti ka nakak.
Uncle. Oh, apay nga mas daw ka barok. Awan, Uncle. Sumre ka, Uncle. Kaya ba nagbaraw ka? Da ka din inanag mo. Da, Uncle. Angim, sumre ka, Uncle. Eksakto. Damot pa parang, Uncle. Panawang kay pa. Anya, sangsangpet ko lang barok. Nasisita, Uncle. Di pa panak. Panawang kay pa. Isumit lagayam nga saan nga tumautawag ka niya kasana nga sungsungpatan dagiti awag ko parang sinti. Lagayam agasawadan ka ni uncle ko. Ni Uncle Timay? Wait. Unay mo. Ay. Kasladsan man nga nakapapati dahil na paring ng Brucio. Oo, kasla pelikula dahil na napasamak. Ngimsaan nga pelikula pare. Pudno timbagaking ka. Ambisyosa nga babae. Kadapay nga rod nga na istorya mi di nga. Nagsarak kay di Manila. Nga dapay napasamak yun di nalabaga nga hotel nga nalabagat silaw ti silid na. Dahil nga rod ti pakaburbur tsaak. Paring sinti. No api nga nayaban nagpela nga rod di Manila ide. No api nga nagkaida kami ti agpatnag. Nga nagpapas kami ti ragsak iti agpatnag. Nga namin adu nga daras. Namin adu nga daras paring sinti. Nga jak pa'y naturog ide. No jak mariro namin upat mo no namin 5 kami. Nga daras nga nagpapas ka ide nga agpatnag. Nga ginundawayak tayo nalabaga nga silaw. Nga isot mang parparugsukan niya. Api ka kasjay. Kadita, agawid na ditoy. Agasawa na gayamen. Nga medyo dakkel pa'y ti tiyan ni Predan. Aguray ka man. Anyan ti ko na pare. Dakil di tiyan ni Preda nga si Mangpet ditoy. Uwan. Timalangkat ti sa babae. Nagasawa dagayaman kini uncle. Nakipagkita pala kanya. Tabdoan niya. Tabdogundawayan na ti bagik. Apay di mo ka di mapanunot ti mapanpanunot ko pare. Anya pare. Ay nagkapsot kan pare ang Brucio. Anya? Amangan mo't nuplinano nga talaga ni Preda. Tinakisinaraking ka. Anya tikait mo nga sawin? Amangan mo't no. Nagpasikuking ka ni Preda. Anya? Eh dahil takit panunot ko lang mata. Opinyon ko laeng. Amangan no saan da nga agkaanak. Good. Nangaramid dat pamuspusan tapno maadaan dat anak. Baka nagpasikugmot ni Preda king ka. Iso nga nayaban na ka dyan Manila. Oh. Dahil tati ko nada kahit. Dahil ka no nalabaga nga hotel. Di ka no serbina dahil dyan nalabaga nga silaw. Kahit para kadagi dyan kayat nati maadaan iti anak. Di kiti kayat nati agsikong. Ha? Pudno ka dito magmagang paring sinti? Ay, tsaka mo nangagkula dahi ta. Tsaka mo no nakangkangigak dahi ta nga drama. Basta, no kano kayat mo tagkaanak, marigatan kayo, adasin nyo kano, ijay, silid nga nalabagat isilaw na. Aniya? Ano kasta? Posible nga putot ko tisikog ni Preda, paring sinti. Eh, posible ngajak mo Jak sigurado. Angin, unay maday ito yun. Nupod numan nga putot ko. No sakta akin sikog tisikog. I mean, sakta akin putot tisikog na. Saan ka di nga rumbing laing nga sakti asawain na? Kaputa siya nga ti ama ti agbalin to nga anak na.
Paring Sinti. Mo guyudin tabadok agil ni. Pisak ti pagpupudutam. Di ko man ni Uncle mo, taisot nangagaw ta kayan ayat mo. Ang imsaan mo mat siguro nga masalangan. Tama nga no saan mat nga amon Uncle mo nga kaayan ayat mong preda. Saan nga agpaiso? Tadin limlimid ko idiga puta. Mabainak kini Uncle nga maamuan na nga da kaayan ayat ko bayat nga agbasbasak iti. Mabainak nga puta isot mang papaadal kanya. Kahit awang nga basol na Kan may sa, dakil ti utang nga nimbag nga nakim ko kinkwana. Naisun tinti magder nga may kadwa nga amak paring Sinti amom dayta. Isot nang isakad ti panagadal ko. Isot tinangitid kanyak ti talon nga tinaltalon ko iti manong nga tawen. Isot gapo, no api nga napintas ti biyag mi ita nga agina. Na, makaulaw dayta. Nagsakit ti ulok nga mang panpanunot parang Ambrosio. Ala, agsyat talatan. No kayat mo pare, agsyat ta mo tinalabaga. Anya? Dayta, agwasing ta Red Horse. Ay, palalambot pare. May istir ka man. Jack pulos nagparparang kada Uncle Timing kini Freda kada di nga panagawid da kasinyong banag na pakasdaawan ni Uncle Timing nga makagura pa'y kidi kanyakon tako na ni Nanang. Ay na, kagura na ka ni Uncle mo gapo dayta. Inlimlim nga awan mo ti ammo na nga rason na. Ape ngamin nga di mo pala ibaga ngamin paraw. Kanya. Anya ti bagak Nanang. Nga ti asawa na. Nga ti pagarup na. Kat sinikugan na. Kat dati nga kaayan-ayat ko. Nga posible nga siya tinakasikog kadayta nga asawa na. Nanang? Anya ko matagbaling nga reaksyon ni Uncle Alaman. Naikit na saya at lataan no ibagam. Tapno no saan nga tikas dyan nga. Di na mo no anyat rason no api nga di ka mala nagpakpakita king kuana. Nasaysay at latan no kasyay. Nga anya. Nga gurain na. Gurain na. Nga awan tiras rason na. Nga awan di na mo no apay. No apay nga. Apay nga liklik-liga kisuna. Ay na. Nasaysaya at barok ni ibagam tipod naon. Tapno no natalgad tirik natay amin. Sa angkat nga sakti pagdamdamagan na. Isublik to peki din tadaga. Dahil tadaga na ngayon patpatalon na kanyak na. Nice na ay na. Saan namot nga daw-dawatan? Saan namot nga alalain anak ko? Naibaga na pa'y din Nga regalo nanto kanuking ka. Into no si kamot ti agasawa. Saan ko nga pagtatakkunan dahil nga dagananan? Kasanuak pa nga makaasawa ita. Alaman, nung inagaw ng mo't, ti babae nga kahit ko kumang agbalin nga asawa. Alaman, Nanang. Apay nga siya karot, ti bugkawa managkaw. Ay napanawang ka malain ngay. Salbag ka nga ubing. Kasinyong rumbeng na laeng nga lipatekon nga maminpinsan ni Freda. Ni Freda nga inayat ko iti uray lang. Isumet lang tinangpaay kanyak. Iso tinangitid kanyak iti nagpaiduma nga sakit kinut-ut iti kaunggak. Ang imbayat ti panaglabas dagiti aldaw madamdamag ko nga dakkel kanon ti tiyan na. Kaslad at damot nga maburiburan ti panunot ko. Gaputa kanayon ko nga mapanpanunot nga putot ko nga ta ti sikug ni Freda. Pudno nga ta ti kunan ni paring Sinti. Nga nagpasikug laeng ni Freda kanyak. Gaputa saan nga masikugan ni Uncle. Inalilaw ka din ni Freda ni Uncle Timing.
Bueno agkasabwat da. Dagaduda kiti agtartaray iti panunot ko kasinyo nga jak ammo no kasano nga masungbatan. Jak pek di mapagsusuroten ti trabaho kiti talon. Masansan pekit din ti panaginom ko iti arak. Balakadan dakman kasin pangaasi yung tapno agsubliti. Dati nga simbeng ti panunot ko, kahit ko sa ti dati nga ornos ti panagpanpanunot ko. Dati nga ornos ti ti trabaho gargaraw ko. Kaya't ko na makalipat angin kasla at dalat tamat ti connection mi kini Freda. Nga aging nga saan ko nga maamuan ti pudno. Kaya nagtultuloy tulat ta. Deta nga connection. Aging nga saan ko nga mapaneknekan. Nga saan ko aputot ti sikog na. Saan to pulos agtal na ti panunot ken riknak. Idi agdama kasinyong nasurok pito abulan en ti sikog ni Freda. At dadadya Manila. Iso nga jak makita. Ket no agpas nga ituman. Baka iti social media to laeng ti panakakita. Angim numan no bilang laeng takaruprupak. Saan matlat nga umanay nga pamaneknek dayjay gaputa. At damot pagkakaingasan mi ken ni Uncle Timing. Ta-uncle ko nga ron. No mat pa DNA test ko, anyan tulangin ti panunutin da. Anyan tulangin ti panunutin ng Uncle Timing no api nga pa DNA test ko. Ti anak ni Freda. Kasinyong ko na ninanang mga baruanan ak. Sumapula ko niti sa balit ano agasawa ak. Ited to kano ni Uncle Timing ti daga nga intalek na kanyak na patalon. Aging ga ita ket pacheck nga saan pa nga ammo ni Uncle nga adda iti adda ti relasyon mi idi kini Freda nga asawa na. Nasaysaya at siguro no agtalinaed nga kasjay nga awan ti ammo na iti naglabas. Na talaga nga medyo nalimid kami idi kini Freda. Manmanulat makaammo ni Nanang ni parang Sinti. Kaya dumapay nga nasingid nga pagayam mi. Kasinyong balakadan takman, katagyaman naklaunay kadagiti makaited ti balakad. Ket sapay kumada na ibati na nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag. Dahil nga surat ko kadagiti narway nga nagbuya. Ket yung karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Jaktopulos Sir Kenen, deti nalabaga nga hotel. Nga daan iti nalabaga, nga silaw, iti unig ti silid na. Tamang ipalagip tulaeng kanyak. Ay di nagkasang nga gasat ko kiniayan. Ala, kasta, nagyaman nagkasin ti anos mo nga nang ibasa ken nang tedbiag ti pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag yaman na pagayam mo. Ambrosio.